Kimsin dep çıkıptır prezidentти. Sen kimsin? Sen kimsin dep prezidentke ушундай söz айтып çıkıptır. Ay tuğanlar, özümüzdün prezidentimizni, mamleketin başçısın sıyday albasak, biz kanday el olduk. Özümüzdün, mamleketimizin başçısı uşutup günü tünü elim cerim dep iştep atkan bolsa, anan biz anı sen kimsin? Sen kimsin dep toğutpay betine uşuntip süylep atkan bolsak, biz kanday el olduk. Oşonday tartipsizlerden bardığın жоопко tartışыбыз керек. Prezidentin kim ekenin, prezidentin elge kayıntıp kızmat kılıp atkanın, prezidentin el üçün canını ürep çurkap işlep atkanın kösötüp koyuşubuz керек alarga. Tilinin azabын tartat oşo kişi dağın. Men el aldığında ben açık aytam. Hiç kaçan bireunun артынан bir жерге бекинип алып айткан адам эмесмин. Açık aytıp koyoy. Oşo Мадумаров tilinin azabын tartat dağıç. Mına tilinin azabын tartıp жүрүp депутаттыктан да кетти. Tilinin azabын tartıp жүрүp mına elden dağın çıktı. Эми dağın ушундай asılıp атат. Ошондуктан men айтар элем, ар бирибиz өзүбүздүн тилибизге ээ болушубуз керек. Айтқан сөзүңө ээ болушуң керек. Айтқан сөзүңө жооп беришиң керек. Мына ошондо гана биз өсүп өнүгөбүз. Мамлекетибиз Кудай кааласа мындан ары тартип менен, ыйман менен Алла Тааланын Кудай кааласа бизге берген